Kandi bari Israel. Yego. Uyu mutipe uramubona gute? Ndamubona gute? Mwana umutipe avuga neza mana nanjye. Ndi kumubona like ndamubona gute? Isdaya akunda abajama bakuze. Akunda abajama bakuze. Yego ndamubona njya mbona content yiwe. Nanjye nakuze mufana my brother. Wakuze umufana? Nakuze mufana guys. Urarwo gukura abantu mwana. Dekisheri wanje. Nakuje kiranyanze. Ntabwo nakwanze mwana urabizwe naranyanze kabisa. Kuri kosa. Jackie no musheri mukuru. Okay, thank you. We are discussing about to divorce, bro. Oya Sandra, turabigana fresh. Ayo Jonas. Wamenya ya munga. For me. Ese kabwa. Yo. Iraboro kutari kuyitaho se wallahi ngo bagura amatike turebe ko hari amakupranga n'iki n'iki. Ngenza uzajya mu Kagera. Ahubwo se Israel twamujyanye mu Kagera. Israel nakuntu se wallahi hano mu Kagera hanga twagenda. Mu Kagera mu bibaro by'abantu ukatraveling. Umwe ni 80 abantu 250. For serious. Mu Kagera kabisa. Kuri 25. Nejo bundi. Amwishyurira tujyane. Wabikoze se wallahi dore. Ya. Israel urabona yuko Sandra ingashaka utravelinga ukagenda. Yego amensi cyane ariko ndabikora nzabikora Sandra ngo nakora Yeah, I will. Sandra arabikora rya rese kamatariki yagezaho. Sandra Oui. Ukorektinge ku mukire wishyure nuza ya babiri muzajya. Wowe ndaza kukwandikira. Mbwire diruko nimeze. Yeah. Sandra iryari? I don't know. 25 zuku kwezi niga. 25. Mukagera. Yeah. Ugatandatu next Nejo bundi kabisa. Okay. No kujya mu Kagera. Ajya kwirebera intare n'imparage. Tuzagenda. Wow. Right. Gahunda Sandra nakumbesha. Wowe Robin ndaramublotse uyu munsi. Oya shiri. No kwenyange. Bano munsi rumwe se ajya kubona hari ukuntu byagenze nibura mukozo ukora ukuntu bigenze. Niyo nari kumwicara y'inshuro 1000 ni mva nyine urumva sinigeze bike kuko yari umwana wo mu bakire umuhungu ufite akazi keza mujama mani uzubungubu ya nyine yareruye ubungubu nyine nasigaye yareruye ko akundana n'abahungu namwaje se why man utigeze unambwira mbere ngiye ko nari kuguhereza igipasa cy'ikijama kiza kibyara cyanjye yafite mu byara wanjye w'umuge Charging. Ya nari kumuhereza nkamubwira ati man uyu mujama ni mwiza n'umuhungu witonda Kezi dora ye manzi we urumva so rero Israel be you gusa ratari ikintu cyaje kuntungura mwi showbiz urumva man ngo harimo abatipe tuzi twese ntaza kuvugira kuri uyu murongo yape barangiye kabisa badashaka kwemera icyaha yuko bakunda Israel wenda tureke kukumenesha amabanga muri DM yawe ubufite ama message angahe y'abagabo muri DM yawe ubufite ngenda bizi neza kutaburamo message 500 z'abagabo bagukunda they want to fight you right there. Yeah, like barimo ariko like the thing is mbere yuko nkaminga out nibwo abagari benshi kubera ko nyine icyo gihe basi ntago abantu benshi bari banza ariko ubu ngubu nk'abagabo basigaye bashaka kwigira akabanga ubu nyine basigaye bashaka kwigira akabanga gifite iminwa myiza ikireje utarabivuga babaga bari kugutereta kuko bavuga ati nibagira umuntu utubonana ntago ari bumenye yuko ntago ari buceke ibyari byo ubu ngubu bashaka kwigirira akabanga so nge ndagushyigikira kantereta rimwe gusa koko basi umunsi bakora niba ariko yimereye nta mpamvu yo kumuhatira gutereta iki wowe w'amabure wowe wambaye w'ikigabo we n'amatama
Oya. nawe ubyaza umusaruro wazihagaye ukaba nk'umunota umwe wakurekura ngo ubyaze umusaruro. Mureke Israel wanjye mumureke. kandi aramutse aramutse You're so cute. ashobora You are very 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 yarakuhonda. uri mwiza pe Kandi uri Israel keza. tuzabivugana inbox ukuntu basi uzaba basi umunsi umwe dukundana umunsi umwe. nanjye Ubundi rero kumva. Uzahita uva ku bahungu uzahita uvuga ati abakobwa turi abana beza. Ntabwo byakunda. Erega nuko wahuye n'abantu babi ariko abakobwa turi abana beza. None se okay ababyeyi Israel, baba bafite ibyana by'abakobwa Israel, bakunda. have you ever dating a girl? No, I have never Yeah, dated a woman. amushaka So rero nta mpamvu yo kuvuga ngo uzabaterete ubwo this is you. Okay, nareke nzamuterete noneho. Reka nzamuterete. Tugomba Muterete, kwakira kimwe ukuri. Mana, Muterete, ni ukuri kumana kwiyakira biranane mana uzikuna iki gihugu yakurikiza no Israel. Ako nanjye Have you ever planned to getting married with aba bantu rero bari gutumana n'abasi. wamushumuriza bino byana bitatu bikamuhagurukira yahita ava yabaye muzima. Mureke aya mani n'ubundi ni muzima mani mumureke kumuharasinga n'ubundi ni muzima nabyo yigize ni Mu buryo Nukubera ubwizu Israel nukuri kw'Imana. Ibaze nk'urugero nyine duhise tuzi. ntago byakunda uri kubona uyu mujama atarararanye n'abakobwa nka magana undi akamukubita materazi nziza cyane. Materazi nziza cyane. Israel Nahita ngw'igihumure nta kintu cyavamo. Cyakoze nothing can be happening. wakigwa. I just want to ask you one question. Mureke mubaze. Mureke mubaze. Baza. Mie wahiye. Hari ubwo ujya uplaninga gukora kuzakora nk'ubukwe. N'umutipe. Yeah. To get Yeah, like- married. Exactly. Ndamutse mbonye the right guy. Yes. In Rwanda. Baby. In Rwanda. You will never someone here. Ndashize ndaguye. Ano abantu bafite ibaraga nka Sandra aragufasha amaboko Ngewe akagufata amaguru kuko yose. nanjye mfite mubyara wanjye umeze gutya ngenzi ukuntu baba bimereye ndabazi. Ubundi umukobwa wanjye Jack akagukubita icyo bita head nziza yakumurira. Ishwi uramurenganya uyu. Tukira cyane. Kereka uzi buri kantu. Kereka nka wa muge uba umugabo muri relationship. Ngo naze bikundanire. Uwo niwe Queen P urakoze cyane kumburesingira. Simusabiye se. Umva muturisha nanjye mfite Ari umuhungu bita Sarifu mwikundira. Israel mugabo akwiriye kuba icyo mubwiye agahita agikora kabisa. abantu 220 ingahe muri hano mwakwaye at least mugeza ku bihumbi 10 kabisa. ni ukuri kw'Imana muzamu. Queen P we yisize insenda kabisa. Mani mubikore araza kubikora. Merci. Araje ahubwo ahita anacishaho n'utubwana tw'inaro no mu baby. Umuhungu wanjye mu blessing. Queen P nakasa mutwe yagukunze ni ubundi kabwa uzi wenda nk'umu baby agerageje gato cyangwa umujama akagerageza gato gushyira akadarapo kari aka rainbow ku izina rye aragize ibihumbi 100 by'aba followers akararagize ibihumbi 10 bya message kandi ari umugabo izo message ziba zavuye kubera ko gusakizeho ka rainbow. Really? Of course. Ariko reka mubabwize ukuri sibyo ari umuntu muri kantu hari umuntu like bitewe n'ukuntu ameze niyo waba we nyine ubwo buryo atari kumezemo sibyo ariko kubera aga content yikundira ukaba udashaka guskipinga tu ugomba kuyireba uko byagenda kose. Uyu mujene abantu benshi hari abantu benshi nyine badakunda wenda Charging. ariko mbizi ko bakunda content ye sibyo
uzabicunge tu usanga afite ikintu my love, thank you so much. ariko urenga kuba wamuha like ukajya muri DM ushaka iki ariko barabakurikira ndabibona nyine kuba bagukurikira nibyo kabwa nk'ubu nkanya nshobora kuza muri DM yawe sibyo wenda ndi umukobwa nawe uri umuhungu of course biba bifite icyo biganishaho sibyo ariko umujama ajya muri DM y'undi mujama kandi abizi neza ko umujama wenda ari umugay ashaka iki ubu buri kantu twari tumubonye muri ari muri ukaba uravuze ngo si umuntu se ngo umusuhuzuke nawe uba wagiye kubera ko nyine nawe wisanze muri icyo kintu yo musaza wazamuye Queen mwana ko ngomba kumublessinga nzamure Queen hari umuntu wa blessinze this shaninde my god bless rero umuntu utari hano utari up ninde be mubanuye nukuri Imana iguha umugisha umuntu wanzamuye Imana umuntu wamaye ijana Imana Queen ngomba kumuzamura azamuka byanze ntabwo ajya apfa kuzamuka azamuka sometime bitewe tu niba afite time n'iki ntabwo azamuka ubu kandi ari kubivuga ariko cya Queen ni cyiza njyewe ndakibonye ikizima byatari uri karita kavangagiye ariko ko wahindutse mura ku blessing hagati akose nje na mpinduka ariko ko wahindutse we ako nje nibereye umuge ntago wabishobora mani nabishobora ntago wabishobora bisaba kuba biri mu maraso yawe ntago wabyactinga you cannot amaraso cy'umwana akashaka kuzamuka yashaka ku blessing azamuka shusho ntago wahindura buri umuntu nk'adutiza umwanya bamuhereza buriya akenshi impamvu usanga nk'abantu bari kuba bage bakuze ni kwa kunda benshi bagusebya imiryango yabo ubundi Queen bamugire mandura nta kibazo uzamure kutazamuka bisereye kandi nukuri my god tella Queen nagajya azamuka ku live serious igose njye ntabwo ndamuka biterwa niyo afite time we njya mubona izi njye mubona kwa Godfather naza dusuhuza yawe Lael this Israel ariko wowe ndasarbi uri kumwe kuko navuga ngandera akanyenyero yo ko navuga Israel nada nese Queen piko nari kumubona ntago yazamuka nakubwo Israel ariko mbona bari buzamuka ubu ngubu abari muri comments gusa kuyiga oya yaje ubwo yaje mwese ngaho mwita rero yabahaye mumeze neza ndazamutse mutega ngo nabasuzuguye nize komeze I know Queen wacu kabisa ko mucimishije sikarame ngaho gira utuntu may I tell you something yeah sure you look cute you yazamutse thank you so much I appreciate that I actually appreciate that ni sawa can I say something to Israel can I say something to him yes please okay hi umva njye nabonye aka video kawe ngo njye ndashaka kujya croissant umva kandi muti so it's a pleasure to meet you actually nayikoreye challenge igira ibihumbi 5 bya likes anyways I like your content I watch it sometimes I don't so it's a pleasure to see you here on TikTok and yeah I really like your videos so are you like a full-time content creator or you just happen to go viral that day well I actually I wanted to go viral like I was so intentional about it and it was not accidental I planned for it like oh so you did that on purpose really yes. Yeah. Oh, wow. So is it like, do you actually do like to go eat croissant or that was for content for real? It was, well, it was like for content because it was for content, I'd say. But I
like I do it like casually, but that was intentional. Like, yeah. Wow. Now, for me, I can tell like you're very authentic. Like, you know, you're being yourself. So I kind of appreciated that. Keep going. Sibyo komeza ugende. Nkwifurije ibyiza gusa. Nishimiye kukubona kuri ibi bice bya TikTok. Jackie, nawe wakoze kumvuga neza. Kabwa, mwakoze kunyakira. Ubwo njye nibyo bibazo nari mfite. Thank you. Karame. Queen P arakubwiye ngo komeza ubisigire bino byana ari twe tubitamira twenyine nikavuze ngo komeza ubisigire. Queen P, wakoze kumblessinga. Thank you so much. God bless you. As soon as hosting we live, wakoze shedinyi. Yarabi kukubwira ngo kamera bagire wikomereza. Ego. Nishimiye kubamenya. Ariko Robi wowe ndakwica. Uriko kuri kundengaho. Ariko zamura umutinganyi Robi mwana. Binaga umutinganyi. Koko reka nze mbasezere mugire ijoro Robi, he's not gay. He's not. The pleasure was mine. Robi, ima ikintu gikomeye sheri, ima nk'ikintu cy'ijana. Dore Dumba nkayirira muri cafe shop imeze nk'iyo muri Ese Israel kwaso ni iki? Kwaso nabwiye kwafe mani buri kantu mwese kibazo mbaje akansubiza. Kwaso ni iki? Kwaso ni umugati urimo testinga nka cheese ukuboro, like urimo taste ya cheese nyine guya cheese. I didn't try it because I don't know about anything about any restaurants. Mugati uboneka muri Portugal gusa. Hi brother. Ikibazo mbaze Robi. Robi nuko yanze kuvuga ko ari umwe muri bo. No, he's not a gay bro. I'm here to prove it. I'm going to prove it. He's not a gay. Urimo urasambanya Rogisa. Ngo ndi gusambanya. Rogisa ngo ago AI iramfata njyewe. Nawe yagufata uri kunywa gafege. Agiramfata ndi kunywa gafege. Thank you so much. Mia. Dumba postinze akaboro ka fresh kaza ipitita poro I'm in love with this guy. Hey, you can understand it. Robbie. Robbie, oh my God. Bro, kugira ngo ugere kuri my brother, you need to pass before me first. No, who are you? He's my brother. Who the hell? Robbie. Naguzi ko ajya akwima yitike nge yamaya yo gusuka. Wow. No, he's my brother. I didn't say that he's my guy. Kamera gato. You mean nothing in front of me. Between me with him and him. Yigize buradanga rebe ko yatahana n'iminota itatu yo kuganiriza umuntu. Ugomba kubanza kujya kuri sister we. Zabaze nge my husband. Yes, thanks my ex. Thank you my ex. That's for correcting me. Data, thank you Dumba ex waje se we ko mutanyamwe ko Dumba Zumba Mia kuri Dumba ndaguca amazuru nakukanwa akubujije. No, Dumba is my ex. I didn't say that he's my guy. Dumba ex wanje twarakundanye. Yamubyihoreye. Hi Dumba. How are you, sugar daddy? Okay. Jakara wakupita. Izo mikino nago tukiri kuri yo reko sheri nago turwaye imitima. Zumba sugar daddy. Zumba sugar daddy. Nago turwaye imitima. We claquette. Yeah. He's a polygamist. And even right now, Israel, meruko wari kumbwira ngo turabiganaho DM. Turagana DM ko turababashira cyangwa turagana DM ko turababashira. Abashuti mwe. Abashuti ariko akundi gake nzagutwara neza bizaranye byumvise, right? Meze neza wini. Ndumufana wawe ngewe. Merci beaucoup. It's an honor.
ni iby'icyubahiro kwa like ndabyishimiye. Merci. Israel Akubana mana we. Israel wanjye mana we. wajyanye koko nta bitotsi ufite. Israel, please, let's meet sometime. I even told you about that. I just wanna take you out. Nakubone byasaba iki? Ndashaka kuza gusohokana Israel ukajya kunyigisha kurya biriya bintu. Nta kibazo. When do you have time? When? Nakunu wazereka. Nugutse agatekereza ko nazasohoka ukamfatira ama video ukashyiramo voice over yawe. Like ubonye mfata nka couton gahita uvuga ati Mia, okay, ukajya uvuga ngo nagiye nkafata couton ariko byari bibi nyuma yaho nyine like ukamera nka hari kubivuga. Ari byakunda. I will. Kamera nka do that favor, okay? Ariko Mia nawe reka tukugarukeho. Mada. What's wrong with you now? Look at you. What did I do? Listen. Try. Listen. Niko kira gitaramo wari uhetse igikapu n'amapantaro. Urabona umeze utagira. Urakoze Mia nihishe. Ariko rero twaramwihorera kugira ngo twarabyibagiwe. Uriya munsi wari wabeye, wari wabaye ikimana, dore wari umeze nk'imbobo y'Inyagatare yayindi ivuye kugucora kanyanga. Ariko mwazajya mumureke. Igorata Robi babwira bakureke. Ndikubwiye ngo umanure Israel man kabwa. Uretse gato. Ndikubwiye ngo umanure Israel. Why? Uretse gato ariko. Uretse gato. Look at him. Wasaze muramukunda umva ibintu utangiye. Look at him. Robi nakuze mufana. Oui. Okay. Ari Mia na Sandra ninde ukunda? Ouais petit. Nasuburiwe. Turaza kwinegura n'abajene. Ninde? Turaza kubiganiraho nyuma. Njyewe ndi madamu. Ubuze uri kugira ngo